Ko kad može? Drugari, idemo. Kad može Nole, kad može Wim Hof, može i Cica Drvit. Drugari, Ko kad može? obori kameru ovako, snimak, to, znači obori. Nisam ja ono što se zabavamo, obori to, ću se smrznem. Slušaj bre. Kad može Wim Hof, može i Drvicu Madinac. Idemo da se valjamo, ovo je zdravljenje, lečenje, ću da vam pustim citate iz knjižice Porfirija, ruskog iscelitelja koji priča da se ovime ljudi leče od svih bolesti. Ja nisam bolestan, ja sam zdrav i telom i duhom, ali hoću da vam pokažem da ovo može i Drvicu. Cilj je da se valjamo i sve. Ovo i Đure je došao. I cilj je da dišemo dobro. Znači udah na nos, izdah na usta. Đuro, sad si došao da me zajebavaš. Čekaj. Idemo. Neću šort da skidam, ću da budem go. Pa je bolje da ga ne skidam. Ima ljudi koji gledaju. Bože, ti možeš, ti pomozi. Idemo. Ajde, bati malo se. Čekaj, malo na lake, vajta. Vajta! Jedan! Jao! 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 Neko ovo zove izlaženje iz zone komfora. Da čovek osjeti život u sebi i volju za životom, Rasti, moj zeleni more, da se penjem tebi u vrhove. Jel idemo, dosta je bilo, Drugari, za prvi put ovo je više nego odlično. Sad idem u toplu vodu, u saunu. Kevo, hvala ti za snimak. Čekaj, gasi to aparat, čekaj da gasim ovaj dupli snimak. Evo ga kameraman. Klinci, hvala vam za druženje. Ćao! Ćao!